your full good body radio station. Okuma Radio 97.1. We bring on the best. Your official party station for 2023 and beyond. Okuma Radio 97.1. Thank you for making us number one. Thank you for making us special. We are together forever. Everybody, do what you do when your smile will bring the sunshine day. Everybody, do what you do when your smile will bring a sunshiny day. I'm so for when you know how to bed your crew and so much cheap over cool so and na a fiada. Busumi atosu mieni donzi. Majima di se ni fiada di kanye. Yada wonyankuru pon ase ne dum ni maburo hunu ni hwesie na dama ana me no so yeda so etiasie tetrema edan ya bodwe moja edi yemu afro esane awie yi o te sei me dia hombrase wodo obuo ani nidie ana me kire wo se ani yentena ajeje ne branche yeda mase DJ Zigibi yeko eye nantintan afidie kase so wana wache yegu ho donzi ana wo machine achi a ogusu ehu nyom wo champagne mi din de kwame ohene da kom methodist fo nyina amrante ne D boy rest to the power one yewura KB Kofi Ansonbafo executive producer Edema eye dwumadie yi yebebo nyom yebedi dwa be kan sam kase enne Bella Beba enne Pasolo Paradise and Subeba Pasolo the sports Bella the Afrafra entertainment Yasimusam Kakrakari Bafra and the Beba Neneno Mokoteshin Bakumbi I say Nyame and you'll be an ofreno Bella Ba if it is uncommon. Osuru Yanidia Asasi Yanidia wo hini bia nte so wono wo de nefia da de chen no mi ensambo pa won sima makomakom yensa 3rd February 2023 teacher for lawyer for akuya for mumo adwumaso na mo boso mo man ti aseman Ghana choba for koko awiesu taxi drivers footballers mamuton kube furu kube oh mamu bodan so mamu ye mobile money transfer ton force mumo yedamase sabre de modwuma pa ma yesumo man nti makwa adwuma amoba asumdwe mu ada ye mamu akwa abo Welcome with the Lord Aquaba on la rive. Welcome with the Lord Aquaba on la rive. Your official party station for 2023 and beyond. Okuma Radio 97.1. Thank you for making us number one. Thank you for making us special. We are together forever.
Aye Bobo. Dedication in yina. Koma aye Bobo. Wachina nyame adumwa nyane tiese. Na watwe die no ebetimi akoso ewo koforudia trom. Na yekoso ano. Yene ne baba Josephine. Enso bedwetwe nkomo na yehu bre ay be hyase ene bre ye wie. Tu akosi sen. Ati se odi mitimi kan from am. Ay bobo no wa yonko bi pa ye frɛ no. Ono oji ono. Donzi ne ba ne se yesi ay bobo sebe wo firi mu no. Ono oji ono ahye no ama. Ono oji ono mi wu tieme. Nyame ti ase. Woni menye pego bi. Sakwa de ase wu ye die nyame ti ase. Ono oji ono obi afa bobo ase. Ni se ahyew. Ahaw. Epraw. Nemum nyame ye na ye na pede nam na kwan so seni oye na ade fa no mepe me yekum nyame no onim ne ye e ma ne ma ono odi no gina sa kwanya iso mu amadofo nyina firi mu awurade nyankopon cheche mo hwere kan santo makoma so yo se breadwinner obi a wo show se ye ukunu se obusuani se wadanfo wani ntepre kopeno na onka ho bio my floppy this be my payback ya nemum for they got me wani da so want to disobey God se ye gidi se Abraham kokono a onyankropon se nipa nyina be kwakotwen mu ho no it go fu ye meet achi be hia I don't want to be apostolic donzi masore omo wonwum bi me se sa anwum no maya nto na yi ase osori anopa to be akwantu bi wo ho a yebetu akwantu bi ho a yebetu enye wiase ha akwantu ne bi osoro ho akwantu ena yere twen enije ben na sada no ebeye papa ya ne tene ne da ya tene ne be se na wotwe miensa no se na yare na abo no me se ubedi aduru a enisika aduro enisika ya duro eni ntokwa aduro eni maduro eni mamaduro di owu aduro se na be ya owu du ho no mo a ontumi mfawo it's appointed unto man to die but once kuku haya media wunimi I will teach you you don't know me share mimi nuani asamasi obi ankasa ni nuani owuo da obi ankasa ni wonfa ni owuo da mini nuani asamasi me classmate ni sikani wei omunyina twamuko se nya onuani owuo e wadanfo ni owuo dia sister bere wo ho ase brother bere wo ho ase ana mo sia mi da ho e ma ye nyina 6 feet enko 7 da ebi awiase be ya din ene baba 7 ana baba 5 ana baba 4 ana baba 3 se wanamo no ana wadamo no ebekọ 6 feet dia ene bro wase obi nim jonko a ade be cheso anyway me ne kasa da ene ne ye nwanwan say utimi nya 2 religions and religious bodies wamonka me the example keko mesremo utimi nya 2 religious bodies asori mienu me fan say presby ene me methodist wamonka so munya okroba akum so wo hodia sai bobo kodia so obi ewu fie dia kana hu se edu so obekọ jetri modin ja ayam nyono ya fa handkerchief from the pemenia mini mami bi wo yempotem ha wakọ asori bi pa but onye ne church member won chia oda anya de obechi oda dakro na me chi mami just mami yesi wo church members go na wo chia omo na won chia mo asase so hai heaven ana wo chia me obechi me ana. Be careful. Everybody singing hallelujah. We know church, we don't know people. Yeah, make me sing. One day death will take you away. Dakro wo ado beko. Dakro wo adme beko. My floppy. Akunta ben ye kwakobuo. Aye bobo na ekono. Me say oh no dio no tobo ase. Ehye ya.
so dofo pa wafiri mu ko Mudwe me ho, me need to go for your meet. nemom Wasum, I don't wanna be repeating. David say memma mani so ma kire me po No be problem, ya no need me mo. a kire so a manu si kire be po Me short do. awie yi jesi program ni nyina education enkoma ye nua ba ma ye papa ya de onye nua ba ye papa kra don't we age no a onye nua o ye papa panyimu pa enye fi bon bra from for the abusiafo Nyame ne sa. Come radio tiefo nyina awie yi yemfa awie nhyɛ urade mu yemfa ho nto no so ɔno bɛyɛ anapa ne urake bi ka sɛ ka obofo wo mrante brem ansa na dabone no aba miras Okuma Radio 97.1. Masam Yamabona, me too many so and to be enemy. As I sit so away, and your young quarrel so and the cantimini, Yanada Okuma Radio. Only baby, I answer me Yamabo. Masam Yamabona, me too many so and to be enemy. As I sit so away, and your young quarrel so and the cantimini, Yanada Okuma Radio 97.1. Oh, yeah, dear, my sound to the Batay Mantia, and until so on and I'm got to say, me watch the Mia, my name was in here. And when it was so, now them say me one in Nubia. Minya Samoa, Midian on Tibua, my anchor. Yet the milk water me, who is and so as so young Kumaba Samoa. Aya down so, maybe say yes, my away, obedient, but obedient, I'm on team in the air, and a die home. Only baby, I ask me a mobile. Masami Mabo, na me too many so and to be enemy. As I sit so away, no young quarrel so and you can't see me, then I die home. 97.1 FM is rocking. We are blazing. Seven swimia, Nanso Bakwa Kono, they can say na yenia. Peme Suma Mini Binti, na drink for Panamfo, our Nancy say under summer. See, I can see I want to remember, and I sound to them, but I am unchanted, and you're there but to let them. I also was sorry, Anopa. So come the one with your DNA, Cacredio, and I saw the deep baby and poor. A person you know you are, and you're there come ready with you. Both young Ponce, Binasama, everyone was so. Okuma Radio 97.1. Yeah, the milk water me, who is and so soon, and in your Venezuela. Baby, I answer me a mobile. Master, Yamabo, na me too many so and to be enemy. As I said, so I away, I know young quarrel so and they can't tell me, Yanada. Okuma Radio 97.1. Okuma Radio 97.1. Kwa jo furie
Say I am one. Me pese me chire se. I want you to be I want chire. On chiro da. Uni misro. Ya be fu ya ona so ya na ya mo don kala. Say we are blessed. When say no one if Okuma Radio 97.1. That's why I'm chire bata manchia. And on to say na mo got to say. Me want chire me Maninya was in here. Everyone was so now them say me oh me ni obia. Me nya someone me dia no nti kwa me mayenka. Ya de me kwa de me o ne san so so. So so nyonko wa ba someone. Ya da so. Okuma Radio 97.1. Me dia na me nti me ni. Ya no do ya ho. Oni bi ara sam ya mobo. Masa me mo bona me too many so I to be enemy. As I say so I way and you ya kwara so any can't me then do ya mo. Okuma Radio. The next 7.1 FM is rocking. We are blazing. Okuma Radio. Okuma Radio 97.1. Thank you for making us number one. Thank you for making us special.
97.1 FM is rocking. We are blazing. Okuma Radio. Okuma Radio. Okuma Radio. 97.1. Number 1 or back of it, or back up in Antama, and the Nimina will be to my Yaman. Yes, when I go into that near one day, then you my pa, one if you are sitting on a moon, one person, now one to Sana Mon. I was so dead to my moon. Canadian Bonson, on any new boating. And I'm a young cook, where Bruce Walaji, Michael Orusu, one dear once a man said. Bravo, idie moye dio. We are blazing. Radio 97.1. Radio 97.1. We are blazing. Radio 97.1. We are blazing. Papa mi amawi, ni odi damasi, eni boni aye, boni bawi ni aye, bedama ye, eni sumina soa, mi nkari, mi di ni na matieri ampo, boni aye kayo. Mae bi mama wo, mi pa na maside.
Midi mi sika shell, swell when you am I. Midi my one dear boy, the song kind am I. The same baby, I mean carry. Only Babo near any, at the Sabu Coco, woman a brody we are, or the Nanu kitchen from. I don't know, Damasi, and near Macoscacaya, mean carry, Bunia, Kayo. Imaye biamao me pan maye yenyo bedesia maye yeni sumina maye yeni sumina maye yeni sumina maye yeni sumina bedesia maye yeni sumina on my radio 97.1 Kofi, India Sempado, Edimitibo, Edimitibo, Abemo, non pay, Obre Quatua, Massoni. Me baby, I send me to go for one guinea pop. They do me so. No more, yeah, mommy, and yeah, you put you. So, me we are blazing. Your official party station for 2023 and beyond. Thank you for making us number one. Thank you for making us special. We are together forever. Okuma Radio. Okuma Radio 97.1. Okuma Radio 97.1. We are blazing. Obema dear, we are going to buy any guessing. Now, Cassa, did you? It's a from one. Yeah, Obema since swap and son one. Obema dear, we are going to buy any guessing. Now, Cassa, did you? It's a from one. Yeah, I don't want to be about
we are blazing. Akropon Piapim. Okuma Radio 97.1. If you're putting car driver, many have said if you're putting, if you're bad, oh yeah, me say you out. If you're putting. Okuma Radio 97.1. If you're putting car driver, many have said if you're putting, if you're bad, oh yeah, me say you out. If you're putting. If you have a chance, can you? Obu ho na so tu kwan o timi coffee. Ade o coffee a chance na Okuma Radio 97.1. Wa pa dia mi o. Wa pe bibia mo. Wa mama ni akafie, adam ya kuboni akofa bibia ya mi an. Okuma Radio 97.1. Mi DJ nyeye. Riton koko kwa yento. Nankame mechikala wele. Oba tesame mikwa wani nyeye. Eni se mikwa wani nyeye fisa mi yeye kuna mbia uba. Awade na ebasa. Okuma Radio. Anya wanka so prana kofa bibia ya kwati. Apadio. Oh, akofa bibia. Abibia. Wa apadio akofa bibia. Oh. Apadia ya akofa bibia. Tutu. Yeah. Akuma adiakruwa nso chipa baako. Akasima ma akuma ko ensia na no nan atumi abo. No nan ne bo a the man with the romantic voice. Pa Solo Paradise. Pa AP Solo AS Paradise AP PSP ebeba. No dia akokan se mu nsam ade abraya yin. Ye. Di. Come tell her. Hey, udia o. Aje. So. Aye no na egusu no na watwena no na edie no. Aye machine no. Aye Okuma Radio. DJ Donzi. Nani abre papa ohwe tamkoko ya. Wodi aboniti ya. Ye. Why never wa kire we? En we de Ziggy. Usiafo go. Omanyina trust mama mo. Mse aye bobo de ene no a. Eni bre na aba. Ena aye bobo ni we yanso ya ba. E kura yensam. Eku ha. Oh. Yetu ye dia sa why never. ACP so ye. Eni aye bobo a ne ti Okuman. Oni me baby Yesu kura yensam ku ha. E kwato ye ni a. Salo so na bai. Salo achi no. Hana chi no. Benuye na di hoi. Ye ye kwahwa. Moro enso na di hoi. Mama Krofa so na di hoi. Ye Mario so na di hoi. Negati na di hoi. Afa latefo na bai. Ye kwamasofo adenya. Ye adanya. Ye Charles listener baako. Me ka say na
amanfo ma ba hima na gina ho won na gina dwam dandan ho a ei na wo na yaro nso wo ho no mo evidin dia sabiti yaro ayo na aye video bi nenam video bi enenam se aye sofo kirabosom ne yiri kesi na bella tenasia mama no quotation bi say yo mfa mame ne nchechim ne enkoya nim ati enu dwa kakra ana lampard so dia ba say mo ye afimi ase da bi lampard wo ho fe ofa Maxwell ana fe fire omu nyina gina mu aye koya nim na Ofla Construction Real Estate Ofla Construction and Real Estate say ya kwa dia omu hwe sa akwa ane sa na tie dia Ofla se men kan cha wo se wadama o mesi yedidi miya na nsama asa na mu ye nyina kofia nsama nsae kwase me wo mu ane se Ofla Construction se men kan cha wo se wo pe eye cement iron rods eye nadwa anu achi eye marine balls ne di twa floor yi plywood di kama mama obio not me di eye wudwuma anu achi se wo pe eye anwea ne abo na wodi awie wodan kama afa se real estate developing wonyi brace dan fama ento dan toward papa fama dia wusan Ofla ho a wan kohwe if you overtake Ofla you didn't go anywhere wusan Ofla ho a wan ko ba bia architect say ye me sumaba na wotwe ni bi na Ofla ebutu omanti asema eye amono krom wusan butu eye obosomase ebutu eye kofodua na number no eni 0552 957198 0552 957198 and after 0279 012 2954 and after 0502 808992 Ofla Construction www.oflaconstructionlimited.com www.oflaconstructionlimited.com and I fear no achino social media handle no Ofla Construction Limited. Your property our priority. The man with the romantic voice is Ababedru. Driver, manager. Pasolo Paradise. Wajibre atrase papa na atade o hye no tamamienu na yakabom ne dana nim na nantwibi ana fe ba kono se hu se dam se ogompo suro se ene so wagine nyina de abomu a solo de abetena eye anim eye ha yemana kwaba Unyate ni sapene ya akansie bre ana aduro no Pasolo Paradise. The only man oyamrante hene Original International. Yes. Entamanu mienu na wakabo musa no. Entamana bako. Ene design ye mienu. Na ntwibi na ebo anim ha no. Ai. Star ne gugum no sa round 1 no. Ai na say you know. Okay. Yeah. Oh, sir, so onim sentama be the same. Unse see aye no flying tie ne coat ninti. Ya mamre ni nya ato agu. Osa. Unse ye flying tie say ene we Christian na okwa enfie na ye bobo ma na se sa o se no Pentecost. So go jina so say ye bo adjust yi say bo danfo bitin. Say ebusum bitin ye nim. Yes, adjust.
Obroni go far by. Obroni go far by. Ajas no. Obroni go far by. Ajas. Esi gitai. Obroni na go far by. Okay, so yare so onya. Obi anim. Solo. Di man. Akotoko pa na tira so gina ho. Born the foul. Okay. But Osha penalty box no. Okay. Foul no dey foul. Okay. But penalty box. Okay. Mun say mutim no. Yeah, no. Mun say mutim. Kotoko ne blaster dey nka mechu su kotoko. O sisi mutim pa dey kotoko. The blaster is gonna kotoko. Meyi kotoko. Yeah. Se kotoko no man si kan hwe no. Dabi. Mo sanity. Enti se bi obobo ofun kran yen hwe. Ana local players ana bo yen ko kra player bi anfi ba bia. Na say bi fi baby aba. Omo buy $100,000. Cameroon. Say the man $100,000. Uganda. The man $100,000 one day and obobo say anka meka. $100,000. Go there omuntu mu players ka less than 2,000. And I'm say man $100,000 here. And obobo to kan ya kan dey anka meka. So only $100,000. Onje sa. And then I mean Solo. Dimai. I see the day you call Barcelona. Anko Barca. Okay. Oko Nottingham Forest. Forest no ko. Eno ano no. Forest there e one as the obo. Forest. Say Forest you yuram. E one as the obo. Ba enye kwa yewu okotara. Now say e dey. Team ni din na Nottingham Forest. The day you call Forest. Oh. Nyame team ni din. One more than ko nyame sha on papa. Ingress yo. Ingress about na kwa be question kwa be. Ingress kwa Ghana kwa sin Ingress kwa. Say we your kreni. You can say ayu asiche den. Ayu. Kronfo. Mo. Ebrebi na ye ne lady bi net ne frɛ no Hawa. Na Hawa onya kwan ekɔ aburukyire. Ɔte obi nkyɛn na obi befa no kɔ aburukyire. No Hawa kɔ ye no. No kɔ ware obruni. Na Hawa ne papa eka mu nti ni krum broni no ebae nti obae no bechi obeto Hawa ne nana na say mama how are you na mama ni fi ase say osu ne enti ase hey how are you say how are you no o ti say no ti say how are you kronfo and say how are you okay. Nti ohun te den. Ohun te say how are you? Say how are you? And obroni kabom how are you? Nti onim say how are you? Say how are you kronfo? And you cannot tell him na. Say not tell him dey minim. Na forest na ti ase. Not tell me Krodin wo England wo. So na forest ne. Forest dey say na quiet. Nti Nottingham no quiet. Nti say the day you ball Nottingham quiet nim. Team ni din kwa yi ni no take obobo team ni din no yo that's it okay manum ko so we are about to do manum no ko ndo me be sheu na o china ye o say we no call an kra ya ai bobo o china ye no 1 week no me kwa me person no DJ no mo me Anquanuma dedewa. Dabi me de make crab for it. Lumba de no. Me ya me to bia. Me de crab for it. Okay, won so ne ode boa eno no. And then yebema omo bam obi anfa kakra de boa no. Ye ngi sika ne mo ye de she ye papa na numunyam. Enti wo de ne say. Me sorry na me kope o ma me. Anquanuma me de make crab for you. Okay. Me ya me to bia. Me mre so ana me ko. Mo ne wo bre ne ya so. Awusi ya fa kakra bi fam na fe yan sore so. De dey you conference de nyame ase. Ya sebo. Ya fa ema wan ena awie yi na oduwa na akire mu enso wo Ghana Premier League match the 15 na. Oyim say Endra na bibia ba na wie ye. Team of the week no. Enso to me about goalkeeper ne Joseph Ado. Ono ena ye goalkeeper Brandon de Sam Adams and after Stephen Anochibedu and Jacob Emumensa and Brandon de David Oduro almost in the defense no omo Clinton Duodu Elvis Opoku Abbas Samari and afe Brandon de enso Edi Fuseni Neema almost so our Medford and awoko anymore na Hafiz Ukonkoni Omar Abdurabi and afe Andy Kumi Francis omo
enso ewo enim ho nti eno eye team of the week for Ghana Premier League match day 15 ena ene ednumre so yede atu enim no ye bo 9 matches no home wins ayenya ye 5 away wins 2 ena fe 2 ekwaye draw total goals no 26 total goals ena tumi epie mu ewo ye match day 15 ena fe home goals 17 away goals 9 and a yellow cards no ya accumulated 36 yellow cards and so ewo ehono red card ne dey store oya clubs are LED red card table now Heart Folk waje 3 red cards Legon Cities 3 and afi Tamale City 2 Asante Kotoko 2 Karela 2 and omo ambe bubom din 1 red cards and omanya Bibiani Gold Stars Mediama Samates Kotoku Royals Bechem United Dreams FC Brekum Chelsea Real Tamale United and afi Accra Lions omu na so nyanya 1 red card and so honom goal king chat no ye Mezak Afriye wa no ashe 9 goals and afi Abrante in the end one ta konkoni and so etumi ashe 6 goals ono Bechem United afi konkoni no Isakuka ewo RTU 6 goals Steven Mukwala Kotoko 6 goals and afi Kwesi Donsu ewo Midiama ono so etumi ama 5 goals and so gu atinamuti Ghana Premier League match day 15 and won come and so enono udwane atremo ewo ensem fufuro mu a reporter enso eba edi free Ghana Football Association akache eba yeti hu ama won so wa hu tane ya ete ene se GF no ehwe ni mu se omo so no president okwan obefa so atena so ewo FAO no se ne ya no so wa yire so a wakwa cha 8 years na wasi ene on person mo de another 10 enso de ka hunti eno na odiwani achemo de a lawyer ba kon wo football mo lawyer Ntofi anko ababontina kasa se clubs no emamo nje 3 times no enfentim se GFA president obetena so a 12 years 4 years ba kon another 4 years ba kon na ye 8 na another 4 years ba kon na ye 12 or say man clubs no engine to mu da bibiarada eno ye lawyer Ntofi anko Heart Folk me no ka se de omnam kwan so kotamale omo akwakobo mo Ghana Premier League match day 16 no ewo ho ehonom na has akwakobo na team Heart Folk etiye kono say enetiye Richmond Ayi goalkeeper Benjamin Nana Yeboa ono so goalkeeper ave Samuel Inkum Rashid Okan Zakaria Yakubu Kunedu Iyadom Glade Otanga ena Victor Edu Caleb Amankwa Kojo Obin Jr. Yasan Ochin Dennis Kosa ena fe Kwabena Anane Faza Adams, Eso Eric, Linda, Enso Kobe Clinton, Apia Salifu, Ibrahim, and a Gideon Asante. Omni players are Heart Folk, Enso Eddie Omo 26 p.m. on Sunday. Omni out to you, and a bebo, and no air squad that has. Enso Eddie Kokitu everyone on it. Na fe min fan something say Gordon Calvin Trapp, a goalkeeper the man Frankfurt Bobo Kono. Was signed contract for new contract and I'm Frankfurt akopim the year 2026 summer year transfer window no and so emo Adnan Januzaj former Manchester United player wakwa sign contract and I'm Istanbul Bazake a loan deal and wakwa sign the akopim season no every year wo free Sevilla and I want to me akwa ewo a year taking mountain so and wakwa sign sad deal no Mikel Arteta EP no onena ya Banabaso as manager of the month of a year January and afa Marcus Rashford Man United player no ono so ye no as manager player of the month of a year January afa Oko United akachia player of the month of January no Rashford ono and asan yakọ Ede Amano and a goal of the month of January ewo Man United akachia so Marcus Rashford ni goal our share editia Arsenal no eno and a United in penny for and say to me yes say okwana so ya oni Ruud van Nistelrooy na ababeja player of the month of a year awards ewo England EP onimo no oni ni na ajepe Rashford we kan wa waje 3 times Ruud van Nistelrooy and so eje empemiensa and so ewo Mikel Arteta and so ababeje a year manager of the month awards no empemakumaku enum into wababesan Jose Mourinho and so Mourinho J and 9 and so now for England Mikel Arteta and so ababeji enum ye bejina no so na den sam no e de asime ko mepe wa fe mo family nyom ne ma me na me fe su DJ chere say ya sign ho oh say me DJ do me ka chere say
Obisa say born say. Oh, mama na me nko keke. Oh, see your sign ho solo. So say me pe wa asem no. Esu. Oh. Na Ayi bobo. Oh. Amachi dede. Na Anko anu ma me de me kra. Anya amachi dede o. Amachi dede na. David Lumba. Ah, okay. Solo de board na wuni. Me dey your ball. Me dey your ball. Na solo say dia wo ye na ni sa na be ye no. Ya etiefo no a. Yenim dodo no a ba wo ma yenim wo a. We say nipa be bretie a. Bo ma on fre. Ba otie. Wona ma no akohia say metie o. We mu ye nsema me bi say ne ban fa memra fie. You say old lady bi. Fa memra fie. Say do anwumra mananika. Ono say yenim no. Yenim ne number on fre ha. Ba kakra na eya etim fre anopa say ACP no mo ne ye papa ti mo ne ade no. Anwumra be mo kwan. Na o ma ha dabi ayenu nu ho say na o twena de yensu sa ai na o twena de e fa pran na ha nti na be frɛ from ana ba frɛm na obi abonyum ade ama wonom aha nti e bi anwum we mo ma ye bobo abusuafo no ma me bo ma sanete ko fo dia trom ti pianyom no to mo na o say wa salete ato o say katokra ku 12 years up 8 years aka oma to committee committee no omo kwa kwatena ase adwendwen ho se omo sande another term ebeka 2 term Ghana Football Association ye wo mu ya Ghana board yi atete apro yi yemfa 4 years bio ana 8 years 4 years bio mbeka 8 years emeka katokra ku 8 years ho na ya 12 o de mo fa GF ne nchane na just abo no so ya gu no sanete ane unim yenya ne sports minister preko preko no ansanya GF president na asa yefa bibia ncha ne sa o manyi mu no se wo Ghana football na wie unim ade ba ko a yeah me yawo so logi se oka ye gu un se anas expose ne ba ya normalization committee ba oba ko oba committee no so no o ma na kwese shem ayi o Mrs. na odofole no odofole yeah omo na kwese she me ane say oba wa che wo so ye 8 years okay say na ye Ghana ban no a committee we oka hu bi ana omo san be pe ba ko aka solo se maka say me no da bia me ka say me me hu so nyame frɛ me didi nkrofo achia na me da be wura so dem me hu so nya no me ka say mo achia ebam me say ye koto aba na kotokraku obasia wini bio win in the election in there why once kata na ye koye no e GF election okoye yo kata na ye koye no F election ana koye election in there we yes kata na ye koye kwa na say video analysis bi anka ho we ni that we it was ankwa no ma no na ye mo mo ma me na me nsole mo de mu hunu mo bo donzi be kan no nyum de ya me ni husu tu eto da utu me kire ho say the day you ekọ nwura mu idie ye be da Northern Forest for na ase omo hwa say nwura mu ho on tra ho a me say ne papa ene no ekura jersey say on the agent in teja ona yeda Ghana mpanyefo ase I don't ne baby ya mami ti Johnson aton dokro ne ba be ma woni ball pa ne mami ton dokro nti na katokako be ka kire say yemfa Ghana football titi say konte be yes I man another term nka ho Yesu wa ma ye de anu bebo dua wa so dem say Methodist for ye adwuma wa so dem esement wo no de lumba nwoma gina ho say ye bone me nka say bone me da say selo unya me obidi matem me da say so yanko 7.1 FM is rocking. We are blazing. Radio 97.1.
yɛsɛ pɛnifoɔ sɛ afidu a ɛnyɛ yie nko ale wonya wo nua bi a ɔmɔde ayɛ no na sɛ da biara wonya abrɛ na woama no biara kɔ wo si biribiara na wobɛnya krafa kyɛ wo bi nyame bɛda wo ase nyame bɛbɔ wo kwan ma wo biribiara so akɔ so meresi nyia me ba Josephine Kudjo ɛyɛ mame bebe tro ayɛ bɔbɔ ne ba ne last born meresi ne paa makoma so ba meresi ne paa ɛne ne yɔnko sogya ne ne ba na ɔbaa ɛno megye me ne di me friend sister nso meresi ne happy Christmas nso sɛ na ɔse buu me no ayɛ ɔfa nkepɔn saa ɔbɛdu baabi a ɔbɔ bia said yes, solo de nyumba no. No num bo pa wo sema makomako numu a. Ebusuafo ofia bia de nyumba ba kama. Na ya body a shape papa ayaye bobo anu nyam. Ochana na wotwenda no eduru so. Tell me kan no. Akoba drive da so etimu papa na kwame adi. Eke nani abri kura cha ebusuafo no. Eka niya bri papa eje minya duko webi nsami muo minya duko abomi oh ona mi go akasima makumako eye enan na fe bella aso beti edi asim bella so wi a ona se do nyum ebeba na fe ya tie asim hey ene mumla Facebook ma hemo ni so ade sofo ma jim sumo jole ye kwama kire no mi wana so but pe hey ani bravo Eti yanko wiase nyina mama ha wiase nyina na Loma Vista Institute of Professional Studies Loma Vista IPS eye school pono a no kwasem nie ebi akọ school no media ni bi na wunya he efu no ase ase osha enhwe oso me bai ni tie udabi ni tinwuye sabre die school pono na tumi aba Loma Vista Institute of Professional Studies Loma Vista IPS ewo eye manfi akuyapem na school ebutuo udu school mu a wo mo kire courses ahodo ni nyina bi me kire SS courses no business science general art home economics na visual art technical and vocational ni nyina atuamu ho ho ade nyina timi konkan mama kwan so eye double track
classes etimi kofre papa ma de nyina etimi konkan ya bomode ada na fa aba no ko wo fa ase ko ho wo betwa akoye nurse akoye doctor na de nyina etimi akonkan de ama 0246 246 875 0246 246 875 and after 0243 97 66 85 0243 97 66 85 Onipa me bro nyincho Loma Vista or say educate, challenge and inspire. We are blazing. Muntas na entien kaibo, I muntas entien kaibo. Kaibo ni biaba. Ai kaibo ni biaba. Muntas. Asia muntas. Ai okrani wo ho. Wontie dwamma papa. Ye okomanfo na ye bai. Aye bobo nti na nam. Ene no a. Na sabre dia ye kasa ni nyina no, ye dia envelope mu, ye bema ye nuaba Bella. Bella na wadi anum bai Bella so ede nanum asem ede atudwa Bella di original di ene nipa ni abrese krodom di miraho mani abrese mantam sebo me ene meja me hu bi miraho papa di Bible say dotie mu ne free by enu emu ne ebesa dotie mu ne clay soil na say bibia ye no yan ka hu say dotie tobo as dotie ni clay alobi soil na say dotie Bible can dotie one ka say clay and say eti yan ka hu say anamonsi under homa yes wo wiase a e ma ne nya say wa ne wo nyame je onkra fi hu say ma eno ano enti no ye bibia moma yen hwe ye ho so yie pa isan se obetumi awu ne obetumi awu china obetumi awu anwumre se so lo to nche kwa be so to nche enti no areho na na koye fiada edi mama ma adofo a ma jo wi ana o de onwuma ba why omo ma hwe ma adofo nyina yakọ na fe shedden obi bia shedden e ka ho bi eka ho bi fiti Adam penso a boni ba wiase owo ba ye enko ye ya de so a enko age se Yesu abasase so abefa ya hotefo nyina akosoro na da no de be ya nije
Osu ni ho biem. Areho ni ho biem. Oya ni ho biem. You see ahotefo. Oh, ahotefo wom. Mo yo. Ahotefo wom. Entidi, me shase a. Na me quotation so be kai de. Me kai pa. Nyame nshira. Yeah. Na me shase a di yaudabo. Aha. Enche ye no ba bonti be ka kire eye Ghana fo. Ana wiasefo nyina say. Eya dia utumi tina eye TV ho. Ehwe eye sini for don hwere ba ko a. Eya dia wo ye oni hawfo. Ana okwadwefo. Eh, na di ensamba na mo de brem already. Just say anu ohye yaudabo. Ene solo ba ya. Wasi de dey you ko yurem. Enu achi wasi katokra ku say yes anto abama no bio. Osi team bia eye de dey you ebo. Your friend team say solo ba team your friends say team your friends say. Nottingham Forest ye den. Oh, say de ka ho keke. Okay. Yankwe. Enti asema yaudabo we de ba bonti mi bi atwam na na die ode dwantoa abetu Ghana fo ni wiasefo nyina anim say asem ono aka ye no na wa wutwa sini na obetena ha ka say wutena sini wo hwebe don hwere wo ye kwadwefo ana ni ha ni anade na wo pa kire nti anu egu ni so no de America ene to hye abeka so osre Ghana fo anenti na me mpe Chinese film hwe Chinese film omu di ntro yo I'm going to kill you. Yes, I'm going to kill you. Never could be able to catch it. No. Sure, you don't know me. I'll bet you. And I say, me sini bisa na me yam shisha me asade disi woman church. So me wuni me yam ho. It's sini die. Nia ya mo hwe no. Soap opera no. Baku me hwe baku me na calendar bi bo ho na omo ye no 2016. Na ye premier Ghana 2022. Nipa kwekọ. Di mama ma obaku be sanse na ye wa yem. Okay. Na ye fa NC. Any say eye councillor Edu Mata Kwaku. Ene wa babontin abeka kire ni titire ni awarefo say. Ye nhwe ne aware mu nsem yamfa nkwa abontin. Ene wo be hwa dodo na aware egu sanse. Wo de won ware aye koja na wo de abo wonti. Ne kwa mi asem. O kan trap ya kura ke be fa ne sa. Koja de kwa mi na bo koja. Mi de ye bo miti. Solo de bo ne sa. I just say who say na danfo ni no na ware sem enam. E ba sa wo ton wa ware ensem. E ba so obi benya kwan e na no awura wa ware mo na wan hwe yi a bebe wie no. Wani enye ho. Enti no otu aware fofo say. Se bibi ni a unu kru na ware. Mo ware na mo nya miensa. Enti bibi ni a unu ku ntina sa na oyere ntina se. Na mo nka odo yewu ya anko yie. Obi wo ho fom so ba ware mu a. So ne ne betina sa na ne kum betina se no makasa no no de akoma ne maame no de akoma na danfo bi o baabi miken sadafo ku no nyawa a wo pe onya wo ku no chabosom afa nkomo obi ayi chabosom obere ho asem eze chabosom o de betu na safo manyina ni okay enti wa nya ade sanso na eye councillor Kwaku Edu Mata e de abase obi a ehwe yi osofo atimu so de aba no su a wo su no echen kwame ne ko jan no me de anwuma me pa ne eya nkwa no mania me nua solo boy no okay enu anampe okay na me quotation onye mame quotation no mame nkomra me ni bible ni ha na o kai asema wo mu no de me kai o de Jude 1:4 June 1:4 and Jude o tin say me see June wa hu ya hwe mama how why what's the day? What's the day? June. I say unim balado menu. Balado menu. You already mountains na sister be my news. And I show news no man. Okay. You do balado menu. We me say Maradona. Or the Maradona is an the news. Balado menu say Maradona. Or the Maradona sa. And the dome. We say any dome spell in here pe. And then anybody who na munyaza. Wo ma stress. Na so you fear quotation e kire say. O say mumu bi aba be wuram. Yo, me kan ho no. O say mumu bi. Na me ka say unse obi atumi kan na me nyame nipa nyame afre me. Enyo obi na nyame afre no. According to Jude. Chapter 1, verse number 4. Jude no one chapter. One chapter. O say, mumu bi aba be wuram. Oma patra be wuram a. Oma dane nyamesem no
ade ba mo kwan so na mo yi otumfo ti o mo yi otumfo ana me ka che say otumfo wo pedin na wafa nti so pa bonsam so ti ase nti ni ekoso obitimi na ka say osofo pa na waja na yire enye obie na nyame afre no enye obie na nyame afre no Bible say wa afre pi many yes eno na maasi be makrom fo no so be so mo ya ngunafo ena emko asore na ese ba ko so be ma quotation na ese omma se na no you fi quotation no ka jo sofo ba bia quotation what dem you fi na ma asem no de metimi aka no sofo so go ahead akwema na so amayankole afia chosa no se na amayankole dia wife I'm afraid I ba no can kasa bi ote ase no say I say on can bi o say afo you never say on can bi no kai I say am I encore I feel I just you many are called few are chosen yeah mobile ade yen ko break mba ye boy you ko break am I encore what I say many are called few are chosen and na me can asem bi a kire wo ho no say we Bible can by their fruit you shall know them or say we any quite fast a power suffer Bible next state clear say onye obema ba kwa no ba ko ne kunu onye basabasa onye sika ne bere onye sadriam so na dey ehu wo church member no by that quotation me can so bi anko no nsa the church member no nsa wo suffer no de tun free ho so say na nra me ka kire o say suffer de ni akwose di be ye no Yesusu se wo sofo wo ya Sample said this ni Nyankopon se obon se ni suba ne se so nti ade ne kwakoye wo se me ka kire wo se John the Baptist etwa ne ti wan ka hwe o wan ka bone bia o o ka kire ohene bi se wa ware mienu na wa ware unu ayere enye eti ye wa yase a ye kwaba dabi ye bo we na ansa eti be bela so se nwun ya no pe solo de no a eti biafo osofo de ne de aba so betu aba kan ho ense ye kwa na ja biatum ne ndi asa biatum And 7.1 FM is rocking. We are blazing. Okuma Radio 97.1. Radio 97.1. Okuma Radio.
Radio 97.1. Hello, Mama. Baby, come on here. Debbie, me hon shut down for me. We a procure a 2 points pa Kojak for a year. Who been ye broke last to be We patrol pro code. Oh, Ebony. Debbie, when you pro code. Where's your come up? Sorry, come. Debbie, me pe pro code PROCOLD. I free Kojak KOJACH. Kojak for the Ebony. And me das. So we could drugstore beer, so we could pe pro code at toi. She, I'm the one your brand for Frobiantum. Sankra tui FD Fuajiatum say come up. Kojak Oral Care at the Kojak Charcoal Toothpaste and then a charcoal toothbrush at Beja Manso. A bow say who buy a free and more a mine can a bowenum. A mouse ye ding na pie fita and a Kojak Fluoride Toothpaste. Yet in a brush a kawama free. A mawenum you na mouse a chinam and so I ding. Yes, also a Kojak F sensitive toothpaste and then a mouth bather. A bow say who buy. So with the Adriania you and I say Jania Eshe, Emma Osinya Wia, near your friend no electric shock. Nasa Osinya Wia pan, Nasa Fimojan soa. And ye, now Diane, Kojak P toothpaste and in a mouth bath. Ya, Kaisa obey you see Kojak sensitive toothpaste and a Kojak sensitive toothbrush no a boom. So we pay biata, go supermarket and now drugstore bia benwo in Kratoi FDA Ajiatu. Say you can say Dominion Herbal Powder, Emma immune system, and now in Quabo will nip a drum in Yadden, Nanny Senti, what I did, Yarosun Kunimua, and what dance be new. I don't dare fine pa, Manumbi, Tina Midi one dancing, and I say, me say Dominion Herbal Powder, dear, Ninia, and yet a month for dancing, and a bacon fool, near a year will nip a diamono, a bromaging, and a mentias, so, and mud Dominion Herbal Powder, and Pau de Biara da. Someone at the Hono, Dominion Herbal Powder, and once one you will so share will take up. Now that trick to us. Biagumu, what transit yanum. What we Angels Dominion Herbal Center, one cocoa and a diaba, a painful, a baton more monuful, and in Quadawin in Field you need one come home. Do after 054 315 8195. FDA, Aji a Gadian Kratui Atum. Menin Chiminia, Minodiani will fear any dentisania me penno. Minim quaya me faso me fear for any bed Jimmy Driano. Menu opinion. King Nan said, "Na papa periodian and no cinema medium." Na fear ban send and so me ameni. As a semi who be biansan and me watch him. For we with Diani free neco. Na pharmacy that bring me a tree. Quite a desi. From Suku. Hello. I didn't remember Drew her. Sabobane Diana Nasa, more beer and mommy subu. Fear natural spices are done. We hear BCC, the Bian woman, Dian will fear her. I made the bean swap of whom is so Fear natural spices powder. A down bedaddy. At phone fre 0552 617 139 0546 761 939 0242 299 0691. The firm I bobo, if you could afford that room. Yes, slept when you afford say. A feedwa, a ye one here. Unya unya bia, but what I nadoye. Na se da bia unya bre, no man bia. Cook, to see the diano banya factor would be. Nyamiba dawasi, Nyamiba bow, will be bia so. Me receive Yamiba, Josephine Kuju, I am a midday, trobe.
I bobo ni ba ni last born we will see ni pa makoma so ba we will see ni pa and in the young soldier in the bad or by no me di me friend sister no so we will see no happy Christmas no so say no si boom no I have fan 2 points be do baby opobia the friend my bobo if you for that true the yes sleep in for the say afido a enye yie nko ana hia wonya wonua bia bobodi aye na doye na se da bia wonya bre na wa manu bia ya cook to si di dia na obanya kwa fa cha wonua nyame beda wase nyame bebo wo kwa ma wo bibia so akoso me receive ya me ba Josephine Kujo aya mami dede true I bobo ni ba ni last born we will see ni pa makoma so ba we will see ni ba and in the young soldier in the bad or by no me di me friend sister no so we will see no happy Christmas no so say no si boom no I have fan 2 points be do baby opobia Akropon Piapim on Koma Radio 97.1.
Station with your man Kenya. Okuma Radio 97.1. And you have been and you have been a Kumanchi. What's the Akunwa in Italia? I've been a mission. I'm a gunner, you evidence. Oh, Sanet, if you have to be on some to war, or some possible. You have been a Maya. I'm a gunner, you have been a West Yakuno didn't tell you. And I miss to be a mammy and never said, oh, Aqua, out of the womb. Oh, so good, yeah, that won't be. Oh, so good, yeah, that won't work. I'm a gonna miss you on my head. I'm so near, baby. Okuma Radio 97.1. Oh, Baboa. Tago. Baboa. 97.1 FM is rocking. We are blazing. Okuma Radio 97.1. We are blazing. We are blazing. Okuma Radio 97.1. We are blazing.
na me rama ni bebe. Etunya mi na ne na mi beka mame. Emi beka mame na me ya mi beka. Okuma Radio 97.1. Una ni mo hieni asmaya. Emi beka mame na ne na mi beka mame. Odishia bawa. Fiari mi arawuni be. Fiari mi. Akwati mi. Fiari mi. Akwati ni mo bre. Fiari mi. Obi maswa. Fiari mi. Akwati ni mo bre. Fiari mi. Akwati mi. Ajwabene mauniba. Namidi ya yedeni. Ena kwa pleasure. Ase me hunu me nyame mpankra no. Oh, enye privi. Enye mi yedeni o. Mama me ni apri. Enye mi yedeni o. Mama rewa kami. Ebu o mi yedeni o. Namidi ni suwa. Okuma Radio 97.1. Kwame Edi Montana na
Na watwe na no yentu aso wo se ukodu eye turum a media ma be hora man turum kro ni nyina de won afiri ato okoman aduokro ngaso wachiri po baako yeda mase turum man ani enti enewo te se eye akama drive ayo chichi nyom na yebo no se yen papa baako ya na otafre yen pa aye bobo na nyame yadom ochena na wodi ni na otwe na wo eye turum gofurudua na yeso ye de hu agem uti okuma nkwe ade a o ware ye beba udi dwuma bi ye beba sebi owumpo etuwa ye beba beboya o okuma nde untie ma ye nya o sa akwa enti ochena ye na otwe nanti ye de agema mabusua no na erenche ye ne obusuani ba ko bekasa efi eye turum ho na fe studio hanso yeso yedi nkomo na anu achi no ya makwan na fe adofo etiefo amu achichi ni branche so mode mara achichi sem ni munwom e de aba na me ameti gwa mu na wie no me ye sori ayi na otwidi na me buga na me bisa. Hello Josephine. Yeah. Ya ma kwa ba de ba okoma radio so. Yeah, Joe. Onye Nyame adum. Yo, tromfu mu nyina mu ye. Nyame adum. Yo, aye bobo ne ba otoso ya he no. Second last born. Yo, wadaro ma aye bobo o ma he. Pacho mienu. Okay. Ti woni last born. Opanyin ni wan. Pacho we pio ya round sakra. Oh, yeah round. Yo. So chana na wotwe no ebedu so. Pacho. Yo, ntutu yiti say. Ntutu ya modi agu fam se ochina ye sha se breben na wie breben Pacho ye besa sia na passport na ya pon enu my 6 yo anopa no nsia na ya pon anwumere nsu no nsia Pacho yo Mr. Wara ye ga yibutu hai ye tiefu dos papa pa bia no bi peso beba bi obetumi a kire ye kwan no okay Pacho se udu ko forigia na webisa sa u ko 2 streams okay see we do 2 streams na wakasa u ko from school okay and the anya yira kwan and the 2 streams no wo stadium we do stadium na webisa 2 streams dancing yo na wakasa u ko from school okay afiri wo ho a ibenya de akwa na ise eco station wa na Pacho se udu stadium wana uko 2 streams dancing dia taxi wo. Oh taxi wo e de mbeko. Pacho. Ndi yedu uko chrome so dia obeko taxi rank. Okay. Udu chrome obeko taxi rank ho. No dia obenya chrome ni straight. Yo yebeda wase papa. Se bia no yedu chrome ho ba yedu ana enso ebeko ba bi. Udu chrome also ukwaye bobo hono. Aye bobo. Honum obia nim no ho Pachuani yo yebeda wase na wose aye bobo ne yonko ba akompa wo frɛ no eye onoji no wa ba sisi ano ba ye na ne hu ye eye mum muse fi se o papa fi mu no onoji no wose sebe ase onye papa ze ahodin ni ho na na so sun ontumi kram ben yen papa uhun pe no osun ontumi me mu je say wu na hina ma ontono boyase why achoye na adawro ma ona wai achowo o ma me wo ho ben ho ma me nko ho we ko de say echede ahade ba chi ho pato onjo nje busuafo ye ne eye aye bobo abusua ekasa fi trom ye wi a afi bi di komo fi ha na ye buye tuma mama mfo so hello mena onye mfa chenya mena adu ono se obane ni o yo what's your channel na watch the baso mfa chenya good fancy na Menya fancy but the diamo one. Okay. You don't patch from saying? Patch from Akuya Lucky. Udi the papa Akuya Lucky and be Iki. Or chance Iki beba. You. Yatin sharing in